Kaseng khasi sengkemi hakasi balang jong katayo kala rakhi kaseng kut snem ka basis pa arpulai bat kani kecing rakhi ka basis snem kala long ka basongkun ya ka balawan bani simenta di ki hajar ngut ki patba na keleng karilum khasi ba jantia. Lasdang ya kejingrake ya kaseng kut senam ha performance step ak yengseng jong kaseng khasi keme hamokar. Hagabau presiden kaseng khasi ubadon kupar dekar ulapan her ya kalama jong kaseng bad hadin kane layo e kangu gadam bad performance ngi lapen nongpat ya kajing ya na madan yorong hep lan kra ha kabadi hajar ngut kipat ba kilawan bani shimbenta bad lapen ipu iping ya kane daga jing peni kitabut kiblas na kerpang hagiru kom boper kibedai bagajing tenrai u khasi. Ondala poi halumpong waking kirang ba kaseng po gajing alam urang ba skor jala kila penolong ya kedua ke pirat ban pendap ekal aniam le rukom man aingu ya ublei nong bu nong tau. Gajing rakhe kaseng kut snem kalong gajing kan mau buram miki kan rungut kirang ba kiba mensyua kila yang banyada ya la gajat benriau ni tersim gajing ma jong ke eryong erngit kebalawan ban be kertep bat sedang ru ban ra ban rong no wat ikiten rai jong gajat benriau. Dai hak arpulai terik unai weng bagajat benriau kelasai kirang kensai kirang dajiat banyada nak jingwan terlep ulu o badum. Bad dai kini kirang ba ki bapen KM bat pen kedet benriau khasi lengba kebor perkat bat gejing i jingai jengki banele persya gejing tombor unong wei unong ar ban penduk pendam gejing niam nget rukom bat dekariti dosturu khasi. Menteri Sarkar Kajala Arunachal Pradesh ubakmi ya katrat Indigenous Affairs bat Arts and Culture utaba tedir habakren kumukongsan hamadan waking ulaong ba ke Sarkar Arunachal Pradesh pok kejingelam Menteri Rangba Upema Khandu latau kerpang ya katrat Indigenous Affairs banile ban penek pensa bat banyadai kejat benriau ke Arunachal Pradesh kibadang bat ikan yam tenrai kam tam habala saki babuan ki jat benriau kibadang ikan yam tenrai kila kelan yam no. Ulaong batang hapok kejala Arunachal Pradesh kidon arpun riau ki jat benriau riulum bat ula kentu ye kipat ba bagi de benile ban penek pensa bat banyadai ki riulum kibadang bat badang kesok ikan yam tenrai kibadang hakatan cetilam mingi. Hagan ni kesengi lepen ko buram yunong thokot bapau nam kejela uba Sumar Singh Sawian bat ya Menteri Kesorkar jela uba asan borculai uba landok senyang syikat day syikit melang saalang. Bat lapen syongko ni kini kejing rakyat de kejing ruai bat jing syat tenrai bat kejing waneshim benta jengka kenhun tenrai ke bana Arunachal Pradesh.